大家平安，了解vai tu chua kanyam-nyaman nama kachinana sulivat. Saka tu chua kanyam-nyaman orja supui na kaino semas imazai tu apitiru sangasan. Imazai tu sepaca sulatan imazai tu ita kayam pajuta puru katu ita kayam. 彼得前书4章1到11节。Di Kristo na sarapaya kina cawa-cawa. Au timun ula namaya tuazua uta anuvaro. A maro na miravanga tu kiuchi. Ayatua azua na sarapaya nga a pitua kina cawa-cawa na caw-caw. Nakaanga no sapil katua pasari-sariu. No namaya tuazua iniangaka tena uri kiparain tua salingan nua kina cawa-cawa. Kita na kiparai sakamaya tua varung nua cemas kemasitucu. Kate sangas na pena terengan mun tua adau sano rai tua uri kating lain nua malian no kini susuan. A menganga-nganga remai rai tua na kuya-kuya. A kapura-pura a kinjama-jamai kiparamu patikul kiwawa semuku-sukup tua samyamya sepasariu. Pai tucu ini angaka muna kisah selang taya maju pena terengan pasari-variva tua sikudan nanga manasika samali tia maju tia nemu sanu san nakuya-kuyai nanga ivu lakwa tia maju tara nakuya no inika padaruai tia maju tua kinudan iti ayau tua zua cemas. Uri aru papa pene-pene tua walu-walu tanan caw-caw katua nama sayanga. Masa mawa naicua saka tinau cikeran nanga nama sayanga caw-caw. Tua na penakarawarewa kai aicua marka caw-caw. No pitua kina cawa-cawan namaya tua zuma pina papene-pene tanga tua sika makaya na valut noa vava kenya maju namaya tua cemas. Uri madalu nanga veri-verilan noa nanemane manga saka kipapauri ngavu kana paskedu sano inuri-nuri namasan tala pajangaran mawana na penas itan mun mara kiliwa-liwak ayatwa ata kiliwak sika uripan noa masam liau-liau pasariu. Ulamuna mara pasejaru-jaru maya ngarang-ngejeng-ngejeng timung tara macidi-cidilan na masang ro paka kurut-kurut mun tua sini paati noa cemasa martemali-mali sauan saka kiraingu tua zua sini paati noa tanumung tara macidi-cidi eli-eli no izua temau ciker-ciker ula temau ciker tua kai noa cemas no izua kipu sengan kiparaingan tua sini paati noa cemas picul kimasam parawa cemas pituanu kemudamu-danga anu pinakatai Yesu Kristo arigu katua picul ulana itai Kristo pate mamiri amen. Aicu kai noa cemas sinwici kimazai tua 彼得前书的4章1节到11节，而且lino tiang kini supui nanga gemalu. Tu suaka zaman-zaman na sini putarawan tiang tang 有的品系
当有的品性。第1世纪生活在罗马帝国的基督徒，常因信仰而遭受敌意和压迫。彼得写信给当时的信徒，鼓励他们效法基督，虽然受苦，终必得荣耀，勉励他们在生活上展现顺服、行善、为义受苦的品性。彼得前书4章1到6节谈到耶稣基督为人的罪受苦，勉励信徒以基督受苦的心志来装备自己，不随从私欲，要与罪断绝，并在未信者面前以美好生活见证来荣耀主名。但愿末日的审判来临时，信主的人不至于与行恶者同受审判，却要因遵行主的道而在耶稣基督显现时得到称赞。一切荣耀都归于上帝。至于已死的信徒，虽然生前为义受苦，死后必蒙上帝肯定而得到永恒的生命。7到11节谈到信徒在教会生活中要彼此相爱，互相服侍的见证，以爱心劝诫饶恕犯错的人，并乐意接待外地信徒，特别是出外传福音的人，包括接待他们到自己家中聚会。彼得勉励信徒，无论在社会或教会的生活中，最终目标就是将一切荣耀归给上帝。让我们回想并反省自己在社会及教会的生活，是否带着为基督受苦的心志呢？虽然我们可能因坚持信仰、遵行正道，而与身边的人格格不入而或冲突，但一切都是为主做见证的机会。Acu sinipa raloi sinipo peso janudin latinana pulingalingau latinana kisamula kipasusu kiparai tuaca cemas saka latinana kipapolingau tuaca sikudan tuaca siewan 当有的品性 no sinjatin sinjatin no churutin churutin no sisujitin sisujitin no kaichutin kaichutin no sinjatina sinjatin sakamaya apana olidan latinana isamola latinana mipi suritaya setiap papurigu totia semas aikana pasamarau popisul都说个咱们那是给大是给你们呢。我生命的核心价值是什么？我所追求的是金钱、名声、财富、享乐，还是荣耀上帝的名？哎呀，心里把什么老讲听对说，加个咱们那为家听的名，啥个改努力。荣耀的主耶稣，你是我学习和跟从的榜样。我愿调整生命的核心价值，学习在社会及教会生活中，凡事都归于荣耀于你。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali tu soka zaman-zaman na makaitina kisah selanga sumupu kituru tu mana kai no atsemas dana makaya na sika pisuran sika demtu tuaca saruan saka latinana suliva tu suaca kenyadawan kena pasamarau popisu janudim taca 平安